Denge gel, denge Kurdistan'ı. جناب نوچیان رادیو دنگ گلدن باش کدارین هجا ایرو 28 ترمه 2025 دوشنبه بروکسل ساعت 11 لامد 12 امینو چند نو روزه ده پیشکش بکندم دم آزادی اره براپویه مجلس آگل کرد ناوین دا باجار لیورپوله ده جبو آزادی فیزیکی اره براپو چالاکیا گونویدان پیکانی ده چالاکی ده بروشور و پرتوکاتن بلاف کرن و آگاهی هاتن دایی سروکی فقط بکنه هم جگل بیانی انگلیزا و هر وها انسان دوی داره را در باستمون هم بحث تیواجوی آشتی و جواق دموکراتیک بکنه براستی یعنی کرده دعالی خود هر گاه آوه یعنی پارتی خاطر کردستانه سه گریلا میخواد چکه میخواد شهود آمد ایدی هر گاه هنیش به آشتی چه به هر گاه خواهد نها لبنده دولت آخر ل دولت آخر این او زمان خیلی جعلی در واسه ندیه جفا گله کرد خد خازه گله کرد تسلیم بکرد دشمنی پای فاشیست لازمه بگوره اگر نگوره او پیواجویا و خطریه داره لسر به اساسی یعنی گله کرد تجارا جگرها و اندیش جکشتنی و جزندانگویی لنات سکنزین بداری و که جواقا کرد اندی و کنی هر دن آماده نه شکریه بدن به پیوازوی Hevsevken geçtiğinde Pepe çun serdana veysi Aktaş pişti su yek salusi mahan jigirtka imraliyat berdan. Hevsevken de Pepe çiğdem kılıç günü çaru keskin bayırdır çun serdanavi. Serdan lava yaden partiya Ahmet Pekat. De serdanede hevserok endamen reveberiya navendu parlamenterinden partiyeci amade bun. Pişti xeyr hatine serdan jiçepemenire girdi hade pekani. Jinen Halebe gotin parastin pediviye ke hebune pişti erişen çekdarın deslatarya demkiya Şam'e leser Süvediye leser medya dijital hindimen o vene belabun ku jinen Süvediye çekan hildigirin o axaqva de Parizin. Jinen taxin Şeyh Maqsud Eşrefiyen Halebe bahsa giringiya rixsnekirin jinen Süvediye o parasna vankirin. Jinabna ve Silava Muhammed Hamugut dedema şerde herizede jin rasti bin pekirin جبو ویجی دوی جن خو برخستن بکن و هبونا خو و رومتا خو بپاریزن جنین کرد برول که پیشن کرابون هم ده دما شرده هم ده دما روبریا خو سرده رولا پیشن لیستن و شورش و گوهر شورش آجنان سلاوا بانکل جنین سویدیا کرکو جنین کرد میناک بگیرن و گود ایرو دبن ناوین جداده جن جالی ذهنیت اوتوریتر یا میر و لسوریه راست ایریشانتین اگر جن خو و جواک خو نا پاریزن اوی ورن تونکرن جن نقلسه و نکمه اگر بخوازه او خودی و هزیکو جواک بره و ببه
Cenazeye Tofan Bilik û Şeyh El Cebel hatin veşartin şervanên qesîdê Tofan Bilik, Ali Şahin û Şeyh El Cebel, Mustafa Erbuş di 26 Tirma 2025 de şehîd bûn. Xelkê Rojava cenazeyê her du şehîdan li goristana şehîdî Jeya Kobaneyê merasîmek veşartin. Endamê seleşkeriya kantona Firatê İsmail Mehmed Ali axivê got divê em timî xwedî vê sekna nihabin û li hemberî dagirkeriyê serî hildin. Em weke meclisa leşkeriya Suza xwe dubare dikin ku em heta dawiyê xwedî li şehîdan derbikevin û li ser rêya wan têkoşînê bikin. Li ser navê malbata şehîd Tofan Bilik, Celal Şahîn jî axivî soza şopandina riya şehîdan dubare kir. Piştî axaftinan wesxeya şehîdan hat xwendin û radestê malbatê wan hat kirin. Cenazeyê şehîdan bi duruşum û tilîliyan hate veşartin. Li Iraqê yekem Partiya Jinan hat damizrandin da Iraqê bi dehan jin û mêrê beşdar yekemîn konferansa Partiya Jinan El Mevda bûn. Hevberdevkên damizrînên Partiya Jinan a El Mevda diyar kir ku partiyê ji ber pêşerojek baştir ya Iraqê ji bo baştirbûna jinan û cîgirtina xebatên siyasî platformeke û dan zanî ku welat hevcedarê hemû kesî ye. Damizrandina yekemîn Partiya Jinan ji bo jinên Iraqê gavek girîng e û di hezkirina jinan a qada siyasî de xala hewcehî ew wek encamek nîqaşên di komxebat û civînên jinan de hatine kirin derketî holê. Hejmara Nuya Kovara jin û rojnameya xwebûn hat biweşandin. Hejmara Nuya Kovara jinê bi manşeta di çarçoya pevçûn û bi cezahiştinê de zarok bûn hate weşandin. Di hejmara 126 de kovar balê dikişine ser bandora şerya li ser zarokan. Hejmara 293 a rojnameya xwebûn jî bi manşeta divê komîsyon qanûnî vederket. Di hejmara nû de rojnameyê li ser pêvajoya Banga Aştî û Civaka Demokratîk û komisyona ku vê li meclîsê bê avakirin sekiniye. Her wa ji mijarên jinê siyaset, polîtika çand, tenduristî û civakî bigirin gelek mijar di rojnameyê de cih digire. Li pêşavê min hevjinê min kuştin malbat û şahîdên ku di komkujê Swêdayê de xizmên xwe wenda kirine ji anê feraxivên. Hemwelatiyê bi navê Malik Hadî Hendan wiha got hêzên Colanî bi bihaneya parastina bajêr û pêkanîna ewlehiyê ketin nava bajêr lê dizî û talan kirin piştre jî dest bi kuştinê kirin. Li dijî me êrişeke mezindan dest pê kirin lê bi saya ciwanan em bi komkujiyan rizgar bûn. Rêna kîwan jî anî ziman ku li pêş çavên wê hevjinê wî û birayê wê û kuştine û wiha got. Di saetên êvarî de ez û zarokê xwe li malê bûn. Piştî dîvê şevê ketin hundir û kontrol kirin. Lê dema tiştek nedîtin paş de zivirîn. Piştre berê sibehê hatin ketin mala birayê hevjinê min û geriyan piştre hatine mala me û pirsa çekan kirin. Telefonên me girtin û hevjinê min û birayê wî birin li ber malê wî xistin. Hevjinê min, birayê wî, kurê wî û kurê min birin jêrzemînê û derî li ser wan kilît kirin. Piştre ji jêrzemînê derxistin û hevjinê min û birayê wî derxistin derve û derî li ser me girtin. Piştre li pêş çavên min her du dane ber guleyan. Xwestin kurê min yek û diçû pola mehan bibin min berxweda û xwest cenazeyê hevjinê min bibin min lê neda. Gef li me xwarin û gotin hûnê derkevin derve. Hêzên İsraîlê ketin Quney Tirayê çavdêriya mafê mirovana Sûriyê sohrê ragihand ku du wesayetên leşkeriyên artêşa İsraîl îro serê sibehî ketin gundê sey da hatûnê girêdayê Quney Tirayê. Sohrê destşan kir ku balafirên keşfeyên İsraîlê jî di dema derbasbûna her du wesayîtan de li ser herêmê geriyane. Wezareta Tenduristiya Lübnanê jî ragihand ku duh bi şev balafirên bê miroviyên İsraîlê li bajarokê Debalê bi du füzeyan êrişî malekê kirine. Di encama êrişa bi füzeyan de du kesan jiyana xwe ji dest dan. Qasım Erîcî li gel şandeyeke gihîş de hewlêrê hat diyarkirin ku ev demeke di drona li hewlêrê û droneyek li Kerkûkê kete xwarê. Ji bo
لی کولینکرنا درونن شانده دستلاتاری عراقی دبن سروکاتیا قاسم اری جده چو هولره چاوکانین هرمی راگان و پشتی شر اسرائیل و ایرانه لهرم باشوری کردستانه بیرین نفته و بالافرگه هاتنه آرمانچ کرن بیر او زوین نفته یلنه دورین جدایین هرم کردستان به درونه بمب بارکیره هاتنه آرمانچ کرن لگور وزارت چاوکانی خوزای یا هرم زیانا روزانه یا وان ایریشان نیزی 200,000 برمن نفته فرماندار گشته هیزن چکدار یل عراقی جی وها گود چاوکانی درونه کو دیری شان هاتنه بکارانی ج آخ عراق هاتنه آویتن اف ایریشن دجمنانه له لیل سر جیو عالی کو وان ایریشان دکن تو آگاهی ندان ولی گودن جمعه چند ساعت 11 پیشکش کردن آنها خاطر و دماش رادیویا دنگی گل دنگی برخودانیه